megalayapost.news. Kinongrap nakatany smith hais kase hills, rungkat kaseng Hills Farmer Union HFU mentakas ngi kila sampai ba sandan yaw jur kubi hasilong barban penpau syak sorkar ba kinongrap kubi kila syak tak jur palat nakada ko jeng hiardor jong jur kubi hadu artengka shikilo. Kinoilam ke HFU hagajing yalam uba komanda sang pliang bat uskatri uba Alfon bat Karsentio rungkat kidkhat bat kinongrap mentakas ngi kila penpoy hadu lai piga buku bi State Central Library ban sampai ba no yaw jur kubi syakipai ba nong lek nangwan ban penpau gajing sokya halor gajing syak ta jur kinongrap na gajing hiardor ujur kubi kinongrap ki bala syak ta jur bha ki kentup hagathan smith na du gasnong mau persong tenroj mau lali mau bere thang sning ban na kaleng gathan bahab hamau kan reu bat mau plang blong kumbala kerendok presiden basketri HFU loong bakani gajing sampai ba ayu jur kubi kade ban penpau syak sorkar bakan pai kmat lem syak kinongrap ki bala syak ta jur hak bagi haban siu ya karam kasya nikin kersyan ya kayeng kesem na gajing hiardor palat ujur kubi kila ong ru bakaseng kadawana ka sorkar bakali batung sendan daka komiti kerpang ban pej halor kani gajing sakta kinongrap daka bor sorkar baru bandan kata ka intervention scheme kenang bakan yarap ya kini kinongrap kibla sakta na gajing hiardor kubi badairu bande lang ya baro ki jajing rap jong kinongrap. Surat. Kamu kamera? Ayah sih. Kata. Jom. Yung ba mentaka la pastor pelaka marem kena kalian joki bila suan asuh hai kini tengah ini surok bila suha pengaruh daga kemenan kuasosiai kinongrap dengan ai cikgu foto ai kinongrap dengan kim simpan agar kalian terjadi sen roh de kum kata kecil semua susmai pi kum kata kecil bahaj untuk ngah so tu hai Indonesia lah kepang menjadi te nak liang cungi kum ka Hills Farmer Union ni don hang ni nak banta ban penpau ya kejing snow diau kum kaseng namar kejing yardo arjong kimarep ya menta POE kubi te kubi ru de we ni kimarep bala yardo bha menta te ni don ya kejing snow si hakabede bat kene kejing yardor te kum kadak jong kejing susi te ngi lalong pilas tu yam haba hiardor telong kamba ai de kani kalong ka gesture ka bangi ngile bagin ai ya kini kubi kum kadak ba dan apa deng kejing namar kala ia kaju pat kejing ai namar ba kubi mentau la tak dor palat te kata kadiga kubur ka bangi kwa bantha syaki pajba bakini tip kabe syaki bor sorkar bakin tip ngidon padeng kejing namar kejing ya lu poi dor ni kubi menta upoi artingka kubi te kita ilas tu kadang padeng kejing namar ba kani ka bai ngila mong ka bai tray ru kam dapsyu di ngidon katuk ni ki mat ki bangi kwa ban penpau kawai we kwa ba ki pajbar kin sutu mangta ka government ro kin sutu ajing sya lengba kan ka kubur ni ha sya government bahkan constitute ya ka komiti ba kan bu jingkhen ha ka bede bat ki bailut baisep ha ka bai tray kamu kalong ka input cost enda ka komiti kala don in place ban bu jingkhen naman ngi ngimkwa ban ong himangi mak teng lada ong himangi te le se kin ong ba office you talk baga bailut jong pi kalong supporting ka la ne khat atengka tingkwa ba government kan constitute the committee ba kan nginia thu mangi ba kan khen jingkhen subu menta ka input cost la ne ka bai tray ka bai bela jongi kalong supporting ka te ukubi umdai kin ban hiar umdai ban wan hadu khandai tingkar ka bumut ngi tu nong sitingka lak nom nong ngi expect bo unkiu ngamut ban ong ni expect lak nuno umpoi khatwei tingka nang bangin yo nong shi tingka de ni scam ka government ka sa bu ka committee nang ta ka baar pade pi haba u hiardor ngiru kinong rep ngidon ya lagi jong ikon kiti kiban school ngidon ya kayeng ka semban sa
te kalong ti kendu jing shibun tam le menta tang kabai school kabai air kolong kabarem te babun kimla shu watang ban kersian ting hap struggle tang ban biang kabam ro te kani ka bu jing te ngi scam ba nda ka government kelas ngutu ya kata jing rut jing sep te ngi expect ro bahkan menteri kam ya kani ka market intervention scheme hakaba dan ai jing yarap ken sha kinong rep sibuk menta ngelak ken ka input cost kalong shipholdingka tengi di atingka te pratingka ngi expect ka government ka deban ai sha kini ki nong rep nang bak tang benum dunong pi ngipan tang pratingka la dari shipok mutang benum dunong at least nginyo ya kabai tre de kiladon tengki cap ki bagi menteri kami kene ka market intervention scheme kum uni sunsar hakipot ki baladap tengi expect baga government kan aye kane ka market intervention scheme om tangi kubi ri baro ki marep mentang genuk satu kubi ri ki babun ki marep ki jungi habangi rap dan tang reng ka jing nong sudah ya ki pai baro ngi kwa ba piniyatip ba kinong rap ki don habreng ka jing ya de hawaj ngi ngimdei bangi bai di hak tu ki retail dan rai teng lese ki nong tip ke la ban nong o u kumno kumta u rem mo subuh lese kum halai kra la ne ai dari haban sung thu ba nangi hi ngila du nong te ngimtip ya kata ka jing sim yo nong jong kini ki nong khai in between ngimtip kat no ki sim te rai ni kwa ban pesutu ba nangi hi te ngila du nong hai nakapor sya kapor Te ga ba pe ga yo. de kum kanuksa tang ya u sensar ngi yo e ka jubab hakini ki snem baladap dan ri mentau snem ru ki klem petri kamshu ya katu ka skim te ngit scam bamenta kin le lang ya baro hi kimarap nang ba kelas tu hi unong rap ulong budlum jengkeri bekejai menriu hakawe naki jingkran bakanika hakabedi bakanika pre budget discussion nakleng sarkar kelak pat ingi menhakane te ka jing angnut jing government kolong banwan rakyat ka 10 billion US dollar hakayo ka kuat jong ka jela me khalia tinggal akrenchai kemat usia matu besni ngilakrenchai kum kaseng ba ngi nginom kemen lada ka pipoi sya kata ka 10 billion US dollar haba ka pisa pade kam deilang jong kinora kadai jong kinora bro kelaban khen dan ri kalong tang khendian ka babun kadai jong kiwei nginom sngo kemen ni kata tengi kwa ba lapnum no ngin contribute khambun mangi kinong rap kinong bela sya kata ka 10 billion US dollar tengin kabut hangta ngin sala roi lapar kai kelaban achieve yang ka 10 billion rei lada pi achieve tang niki kontraktor lani tang niki spa ngingim sungtena kata ngimsuk ngim kemen so ai baga government kan sungtu ba ke jingya roya par kan longlang lengba kini ki badan ha long haga long nadu kunta hi kinong rap kinong bela bat kunta ter kita dai hok bania contribute lang kan ya kenika jing angnut jeng government Mi kedai ka mau ring kening blok. Nang ta kamau penro blok. Nang ta kanika mau plang blok. Nang ta idan chapo west kasilu ke bapmi. Te andrei ka ba majority hi kini ki east kasil blok. By district dikiran ki jaka Meghalaya Post.news